Kesenjuk ki nong sen shar shnong kabri uhenyau trap, haringkat bat kesenjuk ki rang bakur kabri uhenyau trap, kila shim ya ka rai ban persha ya ka amendment bill, arhaja apun riu jang ka Khas Hills Autonomous District Council, bat dawaru ban wengno ya ka notification. Ya ka ni la shim ha ka jingi kendu lang jang ka senjuk, haba ki senjuk rang ba shnong na keleng ki jaka, bat ru na ribhoi, kila wan ban ni shim benta lang bat kila kran sani bha, halor ka ni ka amendment bill, arhajar apun riu. Habakran bat kilat patai kubor hadian balawai ke jingalang uba RL bla uba day u president jang kesenjuk kinang senshar shnong kabri uhinyau trap ulaong kesenjuk kan tho shabaro ki shnong ki thau ringkat bat ki hima ban yatre lang bat ka ban ai da ke jing tho sha ulat ke jela bat kumju ru sha menteri katanat DCA Shushu uba bla ulaong baka dauba jang ke jing persha halor ka amendment bill clause khan riu balaweng no ya ka kentin in consultation bat ki dorbar shnong ki dorbar raj bat ki dorbar hima Kita resmi ni don lang senjuk ki rang bakor rungkat batas senjuk ki nak sensyar senang ke beri neutra ke rai ke bangila sim galong ba ngin persya ya kan ka amendment bill arhajar arpure tak beningkong pat ngila sim ru ya ka rai bangi dawa ba enweng no ya ka notification ban recall ke baar ban recall ya ke bill ban tho shabaro ki senong kita rengkat bat ki hima bangin ya trailang bat ba ngindala biang nadong sedong ngin aru ka jing tho show governor ngin kendu governor ngin kendu minister DCA ngin kendu yo chief minister juga jela kecumi bangin ai copy ru ya kena resolution syari CM betul pura kecumi kita idaki rai ba mission tax ni Ila pun sampai saya lihat ke itu berpeluang dah sunjuk dan persah yang ini raja bersesuatu. kadapa ai kolong habaya dei bat ketuk amendment ke clause 16 bala wengo itu contain in consultation bagi dorbar snom dorbar raj dorbar mar kat kum bakar yang domba na kapor laya kram ya kan iki isu nilai kram poi sei aslam nying persya iki rajong discounted ni don rekat haba yadai ban digitalize kini ban yada ya ka khendau ka siap ni don rekat baki nilai ban ongpat ba num sim sure ya ka consultation yang ni ki dorbar snang bat kum juru ki dorbar hima ki dorbar kata ngimla ban pria mar hadu menta mena lada philai menta ka registration ka state government ka revenue department pensiong nang rem halor ke dolar halor ka pata mot ka dor jong ka jing soi kertang jong rang ba snong ki dorbar snong ka don ka ikhtiar haka nrai kum kalong menta mot yang ni so mot kan lek ke discount ni persya halor kata maria ka bala don balai ni ba kamat sa itu Isim bagani kali ke jilek dan bawa ke jilek. Maksudnya itu dan pasang di pi kata ki snotho maki mo nrai nakaliang ka jongi kila ka jingtmu ka jongi kala banlong dukumwai nrai bam yo panyakaran banya shonglang banya merjin motlang ka jingtho kami dukumwai ka jingkran kami dukumwai hangta kan penduduk kata kepentingan kebolong import kan bangim snotho e kata kan kai ka jingmot yo ki sandat yang tep kan marlada yo banya shonglang ni ya perkhat ni merjin motlang da ka jing snotho ti kala ban poi ska babaru nrai ko makalong mentang ni gimla ban puli ka jingmot perkhat de jongki kiru kemla ban puli ka jingmot perkhat jumite pi nrai da ka bay shonglang kaya syakin ka jingkran mar ka jing tho kami kumto ka jingkran kami da kumoi te kumara te hlor kaniga jing thuwan dubor ki the personang nagleng jo phika sunjuk du khodam me ka dorbar ba kani ngindala ya shong perkhat sa kawi meeting
ngin sim ka rai hang ta Speaker kom kai bami. kan kum ka yalam ka kam dai kam dan mar la pikiran ya ka gadget notification ka ba mi how to snap ka dei ka por ba ulong ulat ka jela setia malik po but dei halor ka tu close ba kimot ban wen ya ka dei ka ni kani phi gadget notification kadai live hotorek u benai leber jong kasnam ar hajar ar qua di hang ne kala syai kedar hang ne kini ki fixation of ceiling on right land holdings clause 16 kalau adon lupa kani henrei krempat pen tri kameka menta pensuweng te kamlong amendment dai propose amendment bala laong bala wen ya ka tu la pendon kami kentin consultation iki stakeholders henrei haba ikran pat em in charge yong em kamlong kumta tingi ngim song thok kalong do kumno Tidak kalau nggak tahu kom hatu kai ka jing hatu pidon em nak liang jopi pada bapinde ikendu lan delegation yiki kam tam ke pinyo jing syai bai de bukan ni nak lada kladen em bapin ladan jing tumun ne pilada wan ikendu ne kan kom em ngim pat wan ikendu pat lada kem khot ngim le kom polong tahu ki shimekara kram konsol ini jing syai kala de man khot an Coba concern kalau mentah. Tadi isu lagi sange ya ka concern gong na. Maka ni sistem kilala jika di sini mentah laparat ika steo ateo. Maka dia naru berkhatlai tarik no. Jadi kalau concern mentah kalau ba yung hapon sange no gong na ban pensuhu hau gong na man ai ka ya ka clarity halo jong ni kabil. Ba gong na unong ai ya ka concern jong ni asan ni kabil ba kanong kaan. Bahkan long kaan. Di nini kenduru ya minister jong DCI ba perspektif iba mundan mentah sosial but sada ka dan kejingkat nakaliang jong district council min saya pet pensinya perkat bangin di dada kadai ini begini kendu mereka bahakmat kadai bang pun sange